Алейкум. Соат дамо 4:36 саре ва таровои сессия мефаром барои хитон запис кунам ва рафтем ба 4 сараш мекунем. Получается ай биён 77 сар мекунем ва хиталши рафтан мекунем. Чӣ гуфтем? Даиҷа чӣ гапе? Нисходящий. Даиҷа восходящий тренд. Разворот шудаги 1 минут боло омадан можно аю. Он же опасный зона сигнала хитмон даст додаги будем. Мақсади гап сигнал дар инҷа буду. Мо якҷо дромадем, ай байнаш дромадем ва ҳамин точка метонистем тарафи поён будроем, яъне барои чӣ локальни точка сопротивления мамодаге ба ҳамин сабаб мақсади гап. Мо ай ҷои нито дромадем, на овина дидам, аҳамият додам якҷо дромаданма. Барои ира зарби ихеле мекунем, 1 дақиқа боло медроем. Тамом, штат мекунем. Штат мекунем, лекин локальни точкаи моро оли обновид накардай. Ями свеча яъне. Ин инҷо сар шудаги дин. Штат мекунем. Тарафи поён ҳаракат кард, тайн дод ва ин свеча барга агар ин инҷа биёяд бо мо ятага боло медром барои яъне уверенность гузаштанаш. Инҷа дар як қопча хата чӣ кор мекунем мо? Хатмон дар кор несте. Инем хеле ситуацияда мегӯянд ки скалпировать. Мақсад бисёриётон мепурсен ака ҳамин скалпинг чие? Скалпинг боло поён. Яъне боковое движение сар мешавам ва ҳолати, например, определённое время и локальная точка сопротивления, локальная точка поддержки тренда нигоҳ карда боло поён сделкада медрои инамира скалпировать мегӯянд. Ин чиза ман в основном худам наз намебинам. Например, ҳозир бестен амири боло биёя, ин инҷа биёя ва да ҳолати ҳамин скалпировать мекунем, метавонад пробои беспошатный кунад, яъне ҳамон линияро. Барои ҳамин мо бояд локальни точкаро нигоҳ накунем, в основном максимумро нигоҳ кунем. Фаҳмо? Яъне ай максимум дроим инҷа локальни точка буд, да ҳаминҷа поён боло ина 1 2 3 4 5 6 7 8 9 та сделкада медромадем, плюсовона мегирифтем ва дар инҷа мо неудачни моменти пробоиш дағал дидум. Тамом. Ва тарафи максимум ҳаракат кардаиста 1 минуту 10 секунд ба фикри ман басай ва ҳозир нигоҳ мекунем 5 минутада чӣ свечаи объёмния 34 секунд мондагӣ ва мо метавонем тарафи поён будроем. Камтар сигнал да тез даромадем, бояд ждат мекардем бурчавиша ҳеҷ гап не. Мақсад инаира обновид кардаем, яъне ва ин ҳамин ситуацияда пробой шуд, яъне ҳамон коридори локальни точкаи моро ҷое ки мо скалпировать мекардем. Дар ин ҳамин линия шумо метавонед скалпировать кунед. Вақти пробой шуд, уже сделкаи шумо ба ҳамин чӣ мешавад? Ба анҷом мерасад. Барои ҳамин пас тароса кунем ки мақсади гап агар ки форатон фақат ҳамон системада кор кунед, шумо бояд хела практика кунед. Ин чиза дар демо шуд, баъд мақсади гап хитон да бинедам буроен оё ҳамин чиз барои шумо аст ё ки нест. Барои чӣ ки ҳар як трейдер системаи кори хача дорад. Например, ман любой намуд движенияда кор кардан метавонам ва одаме ҳаст ки фақат дар скалпинг кор мекунад, ё ки одаме ҳаст ки фақат нисходящий. И чизи ӯ одама мақсади гап ягон хел ӯ одама заставид карда намешавад, ки биё короче дар ин направление кор кун. Мақсад ҳамон системаро мефаҳмад, ҳамон системада кор мекунад. Мақсад ҳар як шахсият ба ақли худаш кор мекунад. Мо получается дар инҷа тирият кардем ва дар ин инҷа плюсмона гирифтем. Правильно понимаю? Правильно. Параллелиш мекунем просто. Локальни точкаморо нигоҳ мекунем. Дар инҷа чӣ кор карданаш мумкин? Локальни точка поддержки сопротивления буд ва дар инҷа ҳозир индикатори мо сигнал додистай на продажу. Лекин на продажу сигнал доданша мо уже упустит кардагем. Максималкаша ждат мекунем, 1 дақиқа поён медроем. Ой, бо ай ҷои мақсад камтар. Ма гуфтам ин инҷа қапаки, ай инҷа қапид, ҳеҷ гап не. Бо 1 минуту 10 секунд қапида.
мы я минутада бояд медромадем хай майлиш никамнай ждат мекунем агар ки ин верхний коридор я бурга бхеза биёя баъд айҷа бо гиҷо медроем хитом угадат кунем гиҷо медроем так что раз угадат кардаги бошен комментарияда обязательно бинависен ҳозир ман медром ҷои дар корӣ мақсади гап агар биёя свеча ба ҳамун точка гуфтаги маро бираса баъд медроем агар ки наомад нарасид чикор мекунам охи тарафи поён ҳаракат мекунам барои муждат мекунем 30 секунди свечаи мо мондай ва сделкаи мо точнее свечаи нав сар шуд ва ждат мекунем свечаи навмон ҳаракат куна ин иҷара обновид карданда яъне сделкаи мо намегузара по окончанию и срхпут мешава понятное дело мақсади гап ки ҳолатҳояш мешава ки гепи болоӣ мешава инами опасни коридора вақте ки даже сделкадам доромаден мақсад 1 минута мебуд уже давно гузашта буд аммо 10 секунди мо гирифтаги лишни буд тарафи поён омад плюс мо нагирифтем ва ҳами любой навчок просто зигзага монен урвинора нишонтон метам баъд уже горизонтальни кати ҳар як этапша мебинен ина локальни точка поддержка яъне инеҷа раз десен 2 мақсад пробоиштаги ва ина сеюм точка яъне иҷа поддержка монен ва инеҷа максималкаш ай иҷа боша яъне локальни сопротивление мон бо инеҷардам локальне ва инеҷардам максимумай мақсад 1 минута графикда ҳамеқа чиза мо дида метонем ва дальше ҳаракат мекунем нисходящий тренд хай 1 дақиқа поён хай фаҳмидем барои чӣ поён охи нисходящий трендай правильно да нисходящий тренд агар тарафи боло бигирӣ кори ахмақие барои он бояд тарафи гиҷо бигирӣ тарафи поён бигирӣ восходящий тренд бошад значит бояд восходящий равай кунӣ анализ кунӣ ва технический базовый анализ ва бигирӣ тарафи боло яъне нисходящий ҳар як минимум мақсад ай максимуму дигариша поёнтар бояд бошава фаҳмо а восходящий наоборот ҳар як минимум бояд болотар ҷойгирштаги боша ай минимуми дигариша надеюсь фаҳмидед ва даҷа тен образоваться шуд свечаи нав сар шуд 10 секунди мо мондаги отес меган охири секундода месӯзона ҳамин гапа проверка кардан дар корай ҳозирам бусӯзад значит ростай ва чӣ қадар мебинем плюс мо нагирифтем да иҷа чӣ гапай иҷа намешава ирӯз душанбе рости гап сари рӯз катия ма хоб нарафтам сари ман ни на 100% гуфти гапо кор мекунам ҳай барои шумо бояд видео запис кунам ко барои ҳамо евро рубл чикор кардан метонем поён гирифтан метонем лекин лучи ждат кунем я бор 5 минутара бинем чӣ гапай понятно криптовалюта бирем BNB да чӣ гапай BNB тарафи поён котировкара лекин ёфтан шабу ҳамин биткоин хестак ҳамаи ҳамё хестагиам хит кардем лекин котировкаи BNB котировкаи канай 300 будаге ма ягон бор да BNB мақсад ҳамин системаи криптовалютаи пакет опшн да отеста торговаться кардаги нестам бе ғарзи биткоин ва рӯи логика мақсади гап инҷа разворот шуд ирам бояд поён брава индикатори моро тарафи поён нишон десай мақсад нигоҳ кунед поддержкаи смертельно опасния мақсад аимҷа биёя аимҷа киҷо медроем мо тарафи боло медроем свечаро бераҳмаш тени беспощадный дод кун значит гепи поён шава значит мо выигрыш даем не анаки нав ҳаракат мекуна и нас короче пакет опшн вай катноше обманул разными схемами биткоин тарафи поён чива тарафи поён именно во-первых извинения тренд даштаги лекин максимум да омодаги расидаги нестай яъне
ба сабаби инами падрият сирқ барои мо поён гирифтам. Ждат мекунем чанд секунд? 30 секунд. Ира ждат мекунем. Трон мерем. Тронда чӣ гапай? Вац хадяше агар ине точка буфроя айҷа боло дуромадан дар кораи поён не пайдаю по логике мақсади гап. Биён аввал биткоинмо набинем чӣ гап шуд. 12 ира тақсим мекунем мо. Куҷо будем ози мо трон будем. Не. Мо боло дуромадаем будем биткоинро нигоҳ кардем нашуд. Ҳеҷ гап не, роҳ афтода намешем. Роҳ афтода шудан дар кор нест. Дальше мерем бачаҳо чӣ кардем? Ягон ҷури гаварем ку Silverда чӣ гапай? Оҳо. Интересно. Я дақиқа тарафи боло медаром хай айҷои визит буромадамо. Ҳеҷ гап не. Агар ки инҷа биёям вдруг ин линия биёя баъд айҷа бо медаром тарафи гиҷо боло медаром. Штат мекунем 40 секунди дига. Хоб дурм. Бачаҳои азиз, ҳозир ман як об мегирам меём дастам. Сделкаи мо гузаштам. Ништяк. Да, инҷа чӣ буд? Ин кол потом. Опаснее, хай. Весен свеча буд. Чӣ хеле буд мешава? Во-первых, нисходящий тренде ва даиҷа моро разворот дадистай тарафи боло гуфтистай. Боло даромадан можно по идее. Лекин я 5 минут рафт меёдам дар кора. Аниқ можно ёки не? 5 минутай мо уверенӣ буд шидистай. Я бор гепи поём бутай. Ба мо боло будрем. Намешава охи чизе ки ту мехоҳӣ вай намешава. Просто гепи поём бутай интересный шуда чие ки мақсад бо уверенитар медроид аз сделка. Ҳамин сабаб. Остальное всё ерунда. Во-первых, нисходящий тренд да иҷа разворот шуд 5 минута объем нишон дод. Яъне барои ҳамон тарафи боло дуромадама. Лекин агар геп медод ин иҷа қаланд меомад. Айҷа мегирифтем бо уверенитар мегузашт сделкамон. Разница як пункати и издевательства. Ҳозир метавона сирқ шава. Тенкади буд нашава ки сделка намегузарам. 3 секунди имондай. 10 секундаш. Гепи боло дод молодец. Ай, возврат шуд. Геп ҳама чизи безебтарин айда. Я борига хай боло медром. Бо ҳамҷо гирифт. Плотност. Ай сабаби ки да ҳамин зона плотност верхай бароям боло дромадаем.
жада як қопча чӣ буда номаш чӣ буд? Индикатор vortex. Чӣ хеле ки ма фаҳмидам и пересечение линияро нишон медодай. Бо чӣ индикатора даҷа? Ман рости гап хеле шуд индикатор истифода набурдам ва чӣ индикатори наве будаи иро хай ман изучат мекунам чиша азначат мекунам баъд мегум то кадомша истифода барин кадомша истифода набарин. Вариаша моя сеха изилкам гузешта шумо трачен. Силвер да чӣ гапе? Силвер да разбороте. И чӣ боша мат ё SDT? Мат Марокко? Марокканские деньги, короче. Восходящий тренд, я дақиқа боло. Озями именно ты мара савол метияка чиба барои чиба боло поён не мебини фақат Озбекистон. Ҳамин мара мақсад зигзаг фаҳмондест худашо хай бо машвора мефаҳмон. Глобальный точкара даже пробой на линияра даже кадаги нестайден. Инемхе рафтесте тарафи боло ман кам тарак аки бигем ҷои нито дақидам дурамадам. Лекин ми тарафи ки ҷо рафтесе тарафи боло. Инами линияра ягон бор пересекат кадаги неста. Як бор инамҷо даштаги тамом. Ва 10 секунд монд инро чикор мекунем? Як баробар зиёд мекунем. 1 дақиқа. Успетишка бача. 1 дақиқа боло медуроем. Уже якҷош дурамадем ай максимум. Пробой ниш да метона, конечно. Вероятность ҳаст. Лекин то и вақта фақат восходящий рафтаги ака бояд сразу переход нашавад. Лекин индикатори инаи мо в данное время уровени 6 дай. Яъне ждат мекунем 5 минутара я бор нигоҳ кардам дар кӯрои ки чӣ хеле часар шудаги 36 секундаш монда 33 секундаш монда перед последним встречам тенкативу шудаги инаи объем додаги ва ина диден мақсади гап боковой во-первых очеред боковой баъди боковой рост пробой верхний шудаги значит ценаи мо тарафи поён ҳаракат карда метавонад. Уже 5 минутара мондем дидем ки разворот шуданаш мумкин аст. Сделкаи мо гузашт плюс мо нагирифтем. Ценаи мо тарафи поён омада метавонад, лекин мо бояд минутҳои безпашатни да будроем. Яъне 4-5 минута да. Ин чиз барои мара интересный абсолютно нест, барои шуморо интересный нест. Видео дуру дароз нашавад. Ягон та боковой хеле соз нест, чтобы ма шуморо бифаҳмонам. Нашоти подробный скалпинг чиай? Эй, ҷада ошибка кардем ма. Ошибкам яъне изначально депозит нафаҳмадам. Намеqa ошибка доштам. Тамом. Ва я бор максималкаша бидем. Эй, локальный точка поддержка ай. Наша. Ва ин инҷа максималкаш. Ва ждат мекунем бачо. Просто ждат мекунем. Ягон кнопка, ягон чиро намешкам. Озбо миём. Бесен аввал бигзара баъд барам. Она я ошибкаро исправить кардам дар кӯрои значит. Плюса гирифтем 1 минут.
Я дыздил кайга мекнем хайба итог шумо бинем чӣ гап шуд. Бисёр бор сделка карданам зарар дора бу. Мо Яқубча сделка кардем. Ямар бисем кун. $1251. И сумма соза не 1600 чанд шуд. Да, азорш кунем. Ёки накунем. Саҳари бо шумода бояд ман эфир кунам. Пага точнее саҳари мегум. Пага бояд бо ман шумода эфир кунам. Инҷа да опасни места мақсад барои омадам. Бо фикр накунед акай омад часпиди чӯкот. Ман жда дорум просто. Инҷа камтар точки опасни локальный сопротивлениеро. Яъне пробойка добра не разворачивает. Инами сюда ай 5 пункт пропускать кадагима. Ами ошибкаи любой трейдер бум даче. Яъне сабр тоқат. Яхе одам контрол кардан метавона. Хача мақсад бинарни опсион да ҳо окей спотови торговли боша у ягон чизига боша хай бигем ки ҳо бояд мо чикор кунем далгавой анализ карда ждат кунем а бинарни опсион да гуфти ман не стоит вақт ти долго ждат карданҳо ошибка мекунам. Ман намегум ошибка нест, ошибка ҳаст, лекин видеоай намефорам дуру дароз бишава. Барои ҳамин як хелчиро пропускат мекунам, аҳамият наметам. Баъзе ҳамин сделка нагзара и так бидонем ки ма плюс даем мақсади гап. Хитон дидем плюси шандам. А тоҷик мардуми мо вақте ки например 15% депозит плюс рафтагия то ҳавоя 0 накуна қатъи депозитиш бас намекуна. Лекин ҳамин кора кардан дар кор нест бачаҳо. Агар шумо $10 плюс даен, $3 минус даен и аз значения того, что шумо минусен, ира надора. Фаҳмо? Яъне шумо плюс даен, плюси $7. Барои ҳамон навоса контрол кунед. 53 секунд свеча монда и 38 секунд вақти мо инами сделка богузара. Бо ягон корига бикунем накунем фикрда мондам. Сделка ма плюс ба анҷом расид. Қариб 5-4 монд. Ой, плюс ма гирифтем. Реальный пара хуй нест, ки охи реальный пара да торговаться кунем. Ко я вор проекта мекунем, хуй шидай унеш. О, хуй шидай. Ва, лекин опасный. Медане на 50 чанд процент десте. Ва. Хато кардем, лекин лака инем поддержкаи максимум шавад навид накарда буд. Барои ҳамон тараф поин омадам. Рисаи мо уже зона мақсад ҳама харидагиай ай боло харидан да иҷа яъне ай боло фурӯхтан да иҷа мехаранд ва ё по идею мо ошибка кардем. Хай ҳеҷ гап не, мақсади гап бояд ака биёя охи
разворот бошавад, значит он пара дига гуфтам дар кораи не стоит вообще, не стоит 58%. И хандай бахту. Ва, капт надорум. 3-1. Гузашт, лекин ин риски беспашат небат $44. Максимумш бия ба будроим мешава. бачаҳо соат 5 сар шуд. ҳозир обноид мекунем, мебинем. обноид нашуда сделка дигам. Хай я тайга боло медром, а пас неаи майли хай ҳеҷ гап не. $1500 ҳеҷ ка наметада сари рускати. ай шумо чӣ гуфтанем? Лайк, поддержка ва комментарияда обязательно ягонча бинависем, ки ҳамин видео топ брава бо мада приятная бад мешава. Варо мекунем ина понедельник соат 5 саҳар акаи мартон барои шумо видео запис кардеса. И хеле монтаж нест. Сделка гузашт, нагузашт, фарқаш чи? Мақсади гап ошибкома бо гуфтесам хадам тамошо карда мешинам. Лекин 5 саҳар шумо будуна ин ки реальный валютавӣ мешава. Изначально нигоҳ кунед, ман чанд бори саҳриё аҳамият додагим. Як свечаи анам хеле беспашат мерава, баъди свеча анам хеле свечаи оқи падар мешава, баъди рост поён мезана мерава, ба тарафи боло ҳам хе. Мақсади гап бозор соз мешава. фаҳмо? ҳозир мебинем в итоги плюси чандем. ҳозир не сделкамонам обновить шава. итоги плюси чандем точно бигамтон. Плюси чандем. Точно бигамтон плюси чандем. Ага. Значит, панҷоҳ 92% мебуд як қопчасон кор мекардем. Анаки максимумаш дод кардам баркора самый лучший способ. Хай мо дига сделка намекунем ба ҳамин. Тамом. Короче, нигоҳ кунед. $1742 нишон додеса, плюси $44 дига чанд меша? 1788. 70 чанд? $786 плюс даем. дар панои ало бошед. Ира дар телеграм мепартон мебинен. Хитона айтёд кунем бачаҳо, лайк комментария ёдтон набуред.